Abakunzi ba Mountain TV Rwanda ndabasuhuje ikaze nanone mu biganiro tukugezaho buri munsi. FARDC ni ingabo za Kongo zongeye gushinjwa gukorana n'umutwe wa FDLR mu buryo bwo kugira ngo yigaranzure umutwe wa M23. Ubu noneho bize uburyo bushya bwo guhangana na M23 usibye kuba umurongo munini w'ingabo cyangwa se w'abarwanyi ba FDLR. Uyu nguyu ni umutwe wasize urimo abarwanyi basize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Rwanda, wagaragaye uza mu duce turimo FARDC n'ingabo za Kongo kugira ngo bafashe FARDC guhangana n'ingabo za M23 mu buryo busa n'ubutunguranye. Noneho icyo M23 iri kubona muri FARDC cyangwa se ingabo za Kongo zifatikanyije na FDLR nk'uko buri kuvugwa, nuko ziteguye kugaba igitero ndetse hari n'ibisasu biremereye batangiye kohereza kuri M23. Impamvu byiswe umuvuno mushya nuko ingabo za FARDC zifatikanyije na FDLR bari kohereza ibibunda cyangwa se ibisasu bikomeye mu duce turi kuyobokontororwa na M23, maze mu buryo busa naho ari buhumyi ibyo bisasu bigatwika bigasenya bikica n'abaturage batagira ingano mu duce turi gukontororwa na M23. Ni uburyo bushya rero FARDC yizemo bwo guhangana na M23, kuko ngo mu gihe cyose izi ngabo zagerageje kurwana na M23 vis-a-vis cyangwa imbona nkubone, izi ngabo za FARDC zagiye zitsindwa ndetse hakabaho no kubambura ibitwaro byabo bari kwifashisha mu rugamba. Ni umuvuno mushya buri kwitwaza guhungisha ibi bitwaro, kuko abagerageje kubirwanisha barebana imbona nkubone na M23 byarangiye uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 ufashe za ntwaro urazigarurira, ndetse n'abasirikare bakuru muri Kongo bajyanwa mu nkiko, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kongo y'Iburasirazuba. Uko bihagaze ubu ngubu intwaro zerekejwe mu mujyi wa Goma, hafi y'umujyi wa Goma. Ubu ngubu icyo ingabo za FARDC ndetse na FDLR ziri gukora ni ukohereza ibisasu mu buryo busa naho atarukurokariza neza aho M23 ihagaze. Uku nguku rero bimeze byatumye umutwe wa M23 wandikira komiseri mukuru w'urwego rushinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye umugaragariza amahano ingabo za leta ya Kongo zikomeje gukora zifatikanyije na FDLR. M23 ivuga ko mu mirwano yubuye kuwa kane w'icyumweru gishize, ingabo za leta ya Kongo n'imitwe zifatanyije irimo FDLR ziri kurasa zikoresheje intwaro zirasa kure zikica abaturage. M23 ivuga ko ibisasu biraswa mu duce igenzura turimo Cengero, Kabindi, Bunagana, Premzi, Kibaya na Ntamugenga bimaze iminsi 5 yikurikiranya. Ishinja ingabo za Kongo kandi kurasa ku butaka bwa Uganda ahitwa Kibaya. Iragira iti uko kurasa kwateye impfu z'abantu, abantu benshi barakomeretse, harimo abagore n'abana, abandi bahunze ingo zabo ku bwinshi berekeza mu bihugu duturanye. M23 yagaragaje urutonde rw'abantu 5 bamenyekanye bapfuye, barimo witwa Ngabarase Masaka w'imyaka 50, akaba hari umugore wasize abana 2, Gentil Bisige w'imyaka 20, Barageneka Dieudonné na Ntamamenero, abo bose ngo bahunze. Ingabo za leta ya Kongo na FDLR. M23 ivuga ko zishyira intwaro zirasa kure ahantu hari ibikorwa remezo nk'amashuri n'ibitaro mu rwego rwo kwikingiriza abaturage ngo zirinde ibyo bikoresho by'urugamba, bigatuma abaturage benshi bashobora kugwa mu mirwano. Muri iri tangazo M23 irasaba komiseri ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri UN Volker Turk gukoresha iperereza ryigenga kuri ibi birego. Inyeshyamba zinavuga ko ingabo za leta zanze ko hashyirwaho inzira yo gufasha abakomerekeye ku rugamba kujyanwa kwa muganga bakaba baraheze ahitwa Ntamugenga. Izi nyeshyamba ziheruka kwambura ingabo za leta muri iyi mirwano. Kuri uyu wa kabiri hiriwe umutuzo mu duce twa Rubare, Karegera, Gako, Katale, Biruma, Kazuba,
kanyabusoro na ntamugenga. Imirwano yongeye kubura mu mpera z'icyumweru gishize, ubu ngubu ikaba imaze gutuma abaturage barenga cyangwa se babarirwa mu bihumbi 34 baramaze guhunga ingo zabo. FDLR niba ikomeje gufatikanya na FARDC biraza gucura iki, cyane cyane ko hari amakuru yakomeje kugenda avuga ko ibisasu biri kugenda bisa n'ibirenga umupaka izi mpande zombi ziri kurwana zirwaniramo, nko kuransa ibyo bisasu birebire bikagwa ku mupaka hafi n'u Rwanda, icyatumye u Rwanda binyuze mu buvugizi bw'igihugu cy'u Rwanda bamagana imigirire nk'iyo ngiyo kuko yagaragaza guhungabanya umutekano n'ubusigire bw'igihugu cy'u Rwanda. Imirwano rero ikaba ikomeje kugenda isa n'itutumba, haba ku ruhande rwa FARDC biri kugaragaza intege nkeya ndetse no kunanirwa, bigatuma igwa mu mutego wo kwifashisha FDLR ndetse n'indi mitwe itandukanye irimo Mai Mai, Nyatura, nk'uko uruhande rwa M23 inyeshyamba za M23 zikomeza kubitangaza. Iyi migirire rero nk'ingiyi iratuma FARDC nk'ingabo z'igihugu cya Kongo zishyirwaho igitutu ndetse no kugaragara mu bikorwa navuga ko ari ibyaha by'intambara, kuko nibakomeza iyo migirire biri gutuma bica abaturage buhumye ndetse no kwangiza ibikorwa remezo ndetse no kudaha uburenganzira abashobora kuba bagiriye ikibazo muri iyo mirwano kugera kwa muganga, nk'uko M23 ikomeza ibigaragaza mu kirego cyayo. Reka ngushimire rero wowe uri kuri Mountain TV Rwanda, nguha ikaze ku biganiro byacu mu buryo bwo gukora subscribe kuri iyo channel kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe kandi ku gihe akugeraho. Comment hasi turakira igitekerezo cyawe nacyo tukagitekerezaho, nyuma mu bindi biganiro n'andi makuru tukaba twakigarukaho ndetse tugufasha kumenya updates cyangwa se amakuru yihuse kandi yizewe mu bijyanye na politike ndetse n'intambara muri rusange. Twongereye mu bindi biganiro.